Suri ke pen lak pho atangka YouTuber la pen Facebook along reels video ka semar la pen Instagram along followers ki ong atum long poniki labang so suri ke pen lak pho atangka koson se kilongi ma la pen koson son se ke claim ning ma labang so puthak banali tum labang so video along si thek pon long ikpo tang de abrang si kardom kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fanstami nali tum jong si labang so YouTube channel na anta subscribe pelang prote kaching hon pen subscribe igon la pen adu hestame belar jan thegloi odak stame nali tum ber ponik denon la pen labang so video nali tum lang misen polote share igon la pen misen a comment nali tum pe igon tangte koson pensi labang so atangka bang Longji ma labang so puthakle chithan ponona la penon criteria puthakle chithan pononang koson se kilongi ma kon an subscriber apen kon an followers atum si labang so tangka kilongi ma labang so puthak dak pathiek pen lang pononang la penili son sonin alam si point bang sinili nang li tomphan nang than ponik chotpo la penali tum stame labang so article lang igi pulte nili video description link long stame pi igderlo khodak dam penali tum stame labang so article lang ikme kali pulte nali tum youtuber ke the tum channel long stame labang so puthak bangke pipon iklo tangde dak pathiek pen chithan ponona 10k followers 10,000 followers la pen 10,000 followers social media accounts including Twitter, Facebook, Instagram or YouTube can get advertisement from the Rajasthan government non labang so scheme mate labang so a facility bangai gobor Rajasthan along si picture lang sitame nang leda po dak asam arlo sitame nang leda po labang so puthak bangke ase 10k followers dolo bole nalitum tangka 10,000 pen 5,000 an kelongi a chance bangke do iglo la pen la son lo the Rajasthan government has divided influencers into 4 category furthermore the government will check 6 month records of nalitum 6 month record the support details dak lang ekpo la pen 4 type pot sidak thak ponpo nililaan dak to kateng bang nil tumhanang than pochini pon ik edet post amen nili son min a point alam bang alam the bang nali tumhan nili nang than thopo suppose as the influencer has 10 lakhs or 1 million followers subscriber then he or she can earn maximum of res 5 lakhs an atangka nalitum long pon ikpo nalitum YouTube long pulte labang so dak pen advertisement du ikpo mate ads du ikpo ads nang pi ikpo government hin pen halabang so ads banali tum YouTube channel long stame upload pon iknang po la pen Facebook long stame nali tum reels abangke reels a video long la halabang so video nali tum upload iknang po la se 10k jong si 10k pen direct ha 10 lakhs la pen 1 million subscriber atum do mate followers atum dolo pulote nalitum labang so advertisement ki pipon anam mate atangka bangke nalitum lakh pho bangke long pon ekpo similarly with 5 lakhs follower or subscriber atum bangke 5 lakhs jong sido pulote nalitum subscribers la pen followers do pulote nalitum 2 lakhs atangka alang litum government atum bang nalitum han nang pi ekpo stame government hin pen nang ki pi advertisement dia itha lalo advertisement mate ads labang so ads bangke nalitum a video along upload iknang po mate Twitter long stame post iknang po Instagram long stame nalitum upload iknang po kali pulote nalitum Facebook reels along stame upload ponang po lapen YouTube a video long stame nalitum upload iknang po lalo pulote nalitum long pon ikpo lapen 1 lakh subscriber atum bangke 50,000 long pon po lapen 10k mate 10,000 followers mate subscriber atum bangke 10,000 an dak pipon popusi Rajasthan government atum bang non ki pupono government that kalilo labangke ingsi politics puthaklo politics atum sinon bangke labang so ads bang alang litum ads bangke la alang litum a video patiek pen selampo lasi nang people la so nang ki pc ni litum ang upload do nang po upload lo pulote tangka bangke long pon ekpo la pen for Facebook and Instagram influencer the price per reels or post has been set between 1,000 and 10,000 and long pon ekpo if someone posts a 10-second post reel a post 3 photo and 3 videos on Twitter he or she can earn anywhere between 1
1000 pen 10,000 ang bong bolom long pon followers aling lo Facebook la pen Instagram aphan bangke so no la se labangso aputhak bangke non la asam ar lus tame nang le putahai nang lizi la pen nang le ikpo la se Facebook Facebook la pen Instagram la pen Twitter la pen YouTuber atum bangke aphan bangke ingson abirta kemelo ase 10k pleng nai YouTube long stame la pen Facebook long stame la pen Instagram Twitter long stame 10k followers mang do vek nang pola bang 10k followers nang si dolo pulte nang litum la bang sole bangke long ikpo la pen long ikvek po lalo la sila bang so update non aprang jong sinang lelo pulte nili nang litum han la bang so video long na than pechini pon ikpo la si no na bangke nili update kilong teng pulte la an cholo la pen nalitum la nili video kilang pen jong si la an chini klada alam chini nelang pulte nalitum YouTuber ake the Atum stame pipon iglo hala alang litum a video long lelang ta choklo la pen labang so article long wang pen stame nalitum labang so puthak bangke lang ikmelo lalo asli labang so video kan ma share on share ego Karbi long arlo stame YouTuber do la pen Facebook page ta kang puatum do la pen Instagram user tum ta do alang litum han ta share ego labang so video bange la pen pachini ikna la pen alis tame palong dun ikna asi pinya video la manili la short information na litum hanang pi iglo asi na litum labang so video kilang pening sampu pusi ning thelo la pen video kan ma share on share gon labang so YouTube channel na anta subscribe rilang pulte subscribe ik denon la pen belarjan ta theklo hodas tame beri denon tangde pinya video long mangla ancholo la sidu me thakme kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ratu anafans tame nilin pen KARDOM.